Kaseta ow'amazaara 5 nagira ngu omwana we akamuzara ahurire kandi ataine harikumushasha hoona ngu konka akaba aine ibara aha buso eryatandikire kuzimba aha myaka 3. Bwe yazaalibwa ng'abaana abalala nga taliiko na kizimba na kimu naye yalina ebbala mu kyenyi ng'ebbala liyita wano bweti mu kyenyi nga ku bisige ne litwalako ne mu nviiri. Bwe yaweza emyaka 3 ne wameramu ekizimba mweri ebbala ne mumeramu ekizimba. Nashoborra nkuri yatandikire kuzimba yasharamu kuza omu irwariro Murago okumushemeza. Nashoborra ngu kubahirize kukiyaho kyagaruka bwanyuma y'emyezi 7 obwo ekirikukurira ha speedi y'amaani ngu kwonka omu kumushemeza omurundo gwa 2 hagaruka hameraho ebizimba ebindi byingi munonga byatandika okuhika aha maisho hamwe n'omutwe gwona. Bwe mwameramu ekizimba nekikula ne tukitwala e Mulago ne bakirongoosa. Wayitawo emyezi 7 nga bamaze okukirongoosa ekyo ekizimba ate emyezi 7 gyayitawo nekikomawo. Bwe kyakomawo nekijjira ku speedi nga y'amaanyi ne tumutwala eri e Mulago ne tumuzaayo ne bakirongoosa omulundi ogwokubiri. Kati omulundi ogwokubiri ne wayitawo emyezi 4 ne bikomawo nga bingi. Nashoborra ngu obusaasi obw'omwana arikurabamu nabumaraza narra Kateesa nashoborra ngu nakarimo akuyabere nakora akokutunda amakara kakawaho kare habwokuba obwire obwingi nabumara omu marwariro. Era omwana ekiro kyonna asula akaaba, asula asinda obulumi, alina peyini y'amaanyi. Ate nalinga n'okukola kati sikyakola, nalina akadaala kange kati sikyasobola kukola kubanga bwe mutwala mu ddwaliro embalala mmalayo wiiki nga 3. Ogwo nashoborra ngu obujunanizibwa aine bwingi harimu nk'okureberera amaka ge, okuherera abaana be 5 abari omu mashomero hamwe n'okushashura ez'obupangisa omukazi go ahi barikuraara. Bange mbeegayirira sikyalina ssente newe mbeera mpangisaawo sikyasobola yadde okusasula ennyumba. Kaseta nashoborra ngu kirabo akayatandikire okushoma konka akaburwa obusinge kandi hati takishoma. Kirabo yali asoma naye kati olw'ebintu bino ebyamutuukako takyasobola kusoma, takyeyagala kubanga yali asoma era n'okumutikira bamutikira mu top class. Aha niho yashabira obuyambi aha barikureeba bamuyambe bamwirukangirire ne sente abase okujanjaba omwana we. Nsaba okuyambako ku mwana wange Kirabo afune naye ku mirembe awummule kubanga obulumi bumususeeko ajjanjabe naye atereere abeere ng'abaana abalala addeyo naye asome. Abarikubaasa kumwirukangirira n'obuyambi esente baziteeke aha namba eya 0756 36 8 6 hamwe na neya 0787 41 37 99 ezirikureeta amazina ga Kaseta Fiona maama w'omwana gasha kwa Juliet Namale omuri Masaka aha Bwatayari West. Siri katoka aba omugeno mtekwenda ku